ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଚିନ ଅଫିସିଆଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆପଣମାନେ ନିଏ କରୁଛନ୍ତି ଭିଜିଟ୍ କରି ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବରଟା ଆସିଗଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟା 3500 ଟଙ୍କା ଯେନ୍ଟା ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଗଲା ନା ଆଜ୍ଞା। 3500 ଟଙ୍କା ଯେନ୍ଟା ଆପଣମାନେ 1000 ଟଙ୍କା କହୁଥିଲେ ସେଇଟା 3500 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟା ପାଇପାରବାର୍ ଲାଗି ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାରି ହେଇସାରିଲାନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ କେନ୍ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ଲିଷ୍ଟଟା ଆପଣମାନେ ନିଏ କରୁଛନ୍ତି ଭିଜିଟ୍ କରିଥିବେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାର ନାଇଁ ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ବତାମା ଭଲ୍ ଭାବରେ ଦେଖାମା ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ତା ବୁଝିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଏ କରି ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିବେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ করবাটা নেই ভুলবে আজ্ঞা। আপনার 3500 টাকা পাবে মানে কেনার হিসাবে আপনার চেক করবে আজ্ঞা। আমি এই ভিডিও মাধ্যমে জানবো আপনার যেকୌଣସି আপনার ক্রোম ব্রাউজর গোটে ওপন করবে। ব্রাউজর ওপন কলা পরে আপনার সর্চ করে নেবার আছে। আপনার ই উপরে আপনার সর্চ করবে কাଣା সর্চ করবে NSAP আজ্ঞা। NSAP আপনার কিছু সর্চ করবেন NSAP আপনার সর্চ করে নেবে। সর্চ করে নেলা পরে আপনার দেখিপারুথিবে যেটা লেখা হয়েছে NSAP আপনার উপরে সে উপরে আপনার ক্লিক করবে। সর্চ করে নেলা পরে আপনার পহলা সাইটটা আছে আপনার আগে আপনার সে উপরে আপনার ক্লিক করবে। দেখিপারুথিবে NSAP যেটা সাইটটা আছে আপনার আগে আপনার সে উপরে আপনার ক্লিক করবে। ক্লিক কলা পরে যে দেখিপারুথিবে আপনার কি সাইটটা আপনার ওপন হবা এন্তা আপনার ইন্টারফেসটা আপনার সে মোবাইলে ওপন হবা কে ଯିବା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ କାଣା କରିବେ ଆଜ୍ଞା 3 ଡଟ୍ ଯେନ୍ଟା ଦେଖା ପାଉଛି ଆପଣମାନେ ସେ ଉପରେ ଖୋଲିବ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟା ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଦେଖିପାରିବା ଲାଗି ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବା। ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ତା ଇଣ୍ଟରଫେସଟା ଆସିବା ଆଜ୍ଞା। ଏନ୍ତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ ଏନ୍ତା ଇଣ୍ଟରଫେସଟା ଆସିବା। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ କିନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରବା ନାଇଁ ନା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ করবে। রিপোর্ট উপরে ক্লিক কলা পরে আপনার কৌশি জায়গা না ছিড়ছাড় করবার নেই। রিপোর্ট আপনার ক্লিক করবে। ক্লিক কলা পরে কেন্দ্র ইন্টারফেসটা আসবে আপনার দেখে দিচ্ছে স্ক্রিনটি। আপন মোবাইলে এন্তা ইন্টারফেসটা আসবে আগে আপনার 3 নম্বর যেটা স্টেট যেটা লেখা আছে আপনার 3 নম্বর উপরে আপনার ক্লিক করবার আছে। কৌশি জায়গা ক্লিক করবার নেই না সে উপরে ক্লিক কলা পরে এন্তা ইন্টারফেসটা আপনার দেখবার পাইবে আপনার মোবাইলে আগে। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଏ କରି ଯଦି ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିବେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଡେମୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେମି ଆପଣମାନେ କେନ୍ ଭାବରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଯେନ୍ଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହୁଛନ୍ ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯେନ୍ଟା ଏରିଆ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯେନ୍ଟା ସ୍କିମ୍ ଗୋଟେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଯେନ୍ଟା ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଅଛି ଯେନ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟା ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଉପରେ ରହିଲେ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରହୁଛନ୍ ସେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଡେମୋ ଆସାମ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଯେନ୍ଟା ବହୁତ ଏରିଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଥିବ। ଆପଣମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ କି କେନେ ରହୁଛନ୍ ସେ ଉପରେ ଗାଁରେ ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କେନ୍ କାଣା ଭାବରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ସେଟା ଅଲ୍ ଭାବରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ହେଲା ଆପଣ ଅଲ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାପଚର୍ କୋଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାପଚର୍ କୋଡ଼୍ ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଆପଣମାନେ ଲିଷ୍ଟ ପାଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଯେକୌଣସି ଆପଣ